Ole tun chu Alexa ina device danga control thei tan le riat tur le mazong kan soi leang hi smart bulb kan ti khania chon hi smart plug kan ti choni ta ni ti chuan a hna tho a hran ve ta hemi smart bulb bi khi chu Alexa hian in direct in a control thei hi chu direct in a control thei ama hi smart bulb ani angin wifi nei awangin direct in a control theia ti chuan hi smart plug kan ti khani vele ta ni hi Zook company ni ta hemi hi chu kan device control tir tur bulb ani mo engpo lo ni se wall fan ani mo atiang zong control tir tur khan wifi nei velo ho mo smart velo ho katiang ho control tir na tur khan hi ngai ta ni ati smart theina tur smart theina tura extension ani ber chu smart plug ti chuan hemi man na hi hemi man na tur chu local bulb local bulb ani hi emma smart na nei lo eng top thim top mo color pop e thelo LED bulb pa ngai top khani ta ni chuan hemi control tir thei tur hian hi ngai ta ni hemi smart plug a hi om zia chu hemi smart plug hi mobile nen a app sa Alexa app sa khan kan connect don ani apps nen kan thlun zo manga ti chuan hei tan akalang tian akalanga heta holder pa ngai chuan hi local bulb LED khani ta ti hian akal don ani ti hian hemi bulb a hi Alexa mangin kan control thei chumi chu hemi smart plug mang hian ani hetiang smart plug ti te bulb ti ang chi ho le Alexa ina a control thei ang chi ho device sim khan company sang an ni ta khang company khanin apps ran an ron neya chumi mang chuan a control tir thei ani tin an apps sang thun kher lo po in apps pakhat smart life ti oma chu ka mang thina chu chuan a khai khom theia apps sang device sang apps thun tur chuanin mobile rit te tuka smart life ti apps mang khan lati tir thei ani ti chuan hi mobile nen kan setup don ani chuan hemi smart bulb po hi a setup dan kan enang